Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba usaphila-ke. Mina ngicela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini u-subscribe nje kubiza imali kumahhala nje kusho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhube uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngikufakela zona kulona-ke leli khasi leli-ke kusukela-ke manje-ke udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke laphana-ke ithi injabulo-ke ithe bhe laphana-ke kwabe MK-ke laphana-ke owe-ANC na-ke ezivumela yena-ke laphana ukuthi-ke i-ANC na-ke iyahluleka ayisathenjwa-ke emphakathini-ke waveza-ke nokuningi-ke laphana-ke etshela-ke ozakwabo be-ANC na-ke kabhoqo-ke laphana-ke kodwa-ke angifuni-ke mina ukuthi ngiphinde nje didela-ke ividiyo-ke uyizwele wena-ke. Mina ngicela nje kuwe-ke nje ukuthi-ke masizwile-ke le vidiyo ngene ama-comment section ngifusha uvo lwakho ukuthi nakucabangani-ke ngalo-ke udaba-ke lolu-ke kusebenza kulungile-ke ungiqhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje kubiza imali kumahhala phela khona uzokwazi ukuthi uqhubeke uthole-ke ezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizolungisa nalo-ke ngiyifake kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke nayo-ke nje le vidiyo le awuyithokozele. Man, uphumele obala manusho uma ungenayo imali yokuthenga popcorn sikuthengele uthola into ozoyihlafuna bafowethu ngoba indlela ngenitshela ukuthi ifilimu isazodlala iyadlala manje ifilimu buka la umphakathi umphakathi kuwuthanda u-ANC kodwa umphakathi namhlanje ufuna ukusho akusizi ukuthi sithi siyayilapha kodwa singakhulumi iqiniso. Comrade, umphakathi awusasifuni, siyawabiza ama-community meeting, umphakathi ukhathele thina ngamanga esinawo. Siprofile umphakathi siya kuma-election kuze kube namhlanje not even one wezinto esizike zenzakalayo. Mina ngiyazi into ziku-loudspeaker ziyakhala ngapha abantu ANC bathi nje sikhathele yona sisayifuna la ihambe khona kuthiwa i-ANC ngapha i-ANC Women's League yamasha upresident wayo Cyril Ramaphosa ithi nje hey ngeke wendoda salokhu kwangena wena njengathi kuya ngokuba uWest ngapha kwathiwa irandi makuthatha i-GNU lizokwenza kahle. Hayibo akho rand lenza kahle la namanje sahleli ngaphezulu kwa-18 rand maliqhathaniswa nedola kwakade kuthiwa liyohlala lapha kwa-14 rand. It's almost 6 months manje le GNU iphethe kuyale kumabheketwana. Mina ngiyazi izothiwani lento. Wena into ongayenza nje ukuthi ngomhla ka-15 December asihlanganeni lapha siyobhiyoza eThekwini eMoses Mabhida nazo-ke